good vibe. Za nekoga, ki v bistvu niti ni videl prej Wittenberga šova, ne? Kako si se počutil? Ja, sem zvedel, da konc ni stalnico, ne. Ampak je cool, me je bil ta zajc, tako da veš. Tudi Limbo ni stalnica. A ni? Ne? A ja, no. A sta te malo? Ja, no. Mislim, me lahko, ker ne vem, ampak to je pol dobro, ne, ker pač, če ne veš, pa je tako, bigutno. Ja, tako sem tako, veš, ful me ne, v bistvu, ta šalica me ful zadela, no, to so take stvari, veš, ko sem mogoče malo taki, ne, tako me ful pomeni, no, in sem ful vesel, da sem v tem momentu in zdaj pač uživam. Kar sem pač danes videl, ne, ker sem prvič videl oddajo, ne, da poskušata ohranjati to energijo, pa jo nadgrajevati na teh temeljih, da je res dobra energija noter in to je tista stvar, ki manjka, ne, ker veselje, zabava, ne, smeh na tak način, da ne tlačeš dolo, ne, to je dobro, ne, da je tako spodbojevalen humor, pa hkrati dober humor.